Yeah, go ahead, sir. Another one for Shavkat Rakhmonov. You finished every opponent in your winning streak. Do you feel like you're going to be able to do that to Jeff as well, or is there going to be something maybe gratifying about going the distance and beating him that way? Ты победил всех своих соперников досрочно до этого. Считаешь ли ты, что удосрочишь Джеффа Нила, либо для тебя тоже будет ценно дойти до решения и победить его так? Маған бірінші орында жеңу керек бұл жекпе-жекті. Мен ойлаймын, қолдан келгенше әрдайымғыдай досрочно жеңуге тырысамын. Былайына маған маңыздысы жеңу керек осы бойда. Most importantly, I need to win. It doesn't matter how. I will try to finish him if he gives me an opportunity. But most important, my goal is to win this fight, no matter what. And Jeff, on the other side of that, we know the health issues you've been through in recent years and stuff. Is this kind of your final forum we're going to see on here? And is this a great platform to kind of show the real you? Шавкат, вопрос для тебя. Джефф Нил говорит, что его не беспокоит хайп и весь шум вокруг тебя. Что его ожидает в эту субботу? Я думаю... Работает? Я готов. Мен жақсы дайындалдым. Көреміз қандай не көрсетеді екен Джефф Нил. Мен бәріне дайынмын. Өзімнен қалай істеймін, солай істеп тезірек жеңемін деп ойлаймын. Уақыт көрсетеді. Аз қалды. I'm prepared very well. I'm ready for anything. And you know, time will tell. And then finally for John Jones. John, many years at the top.